From the streets to the hidden corners, Kalami, Cebu's got them on there. We discover the... Hi guys, nata rin sa Park Mall, tas mangaon ta sa usa sa pinaka-OG na Chinese restaurants dito sa Cebu, ang Manila Foodshoppe. Alright, so I'm sure mag-enjoy niyo sa mong karon. So tara, mag-lunch ta. Come join the journey. It's a foodie's delight. Taste the flavor, savor the love. Kalami, Cebu, take your bite to light. Come join the journey. Taste the flavor, save for foodie's delight. So guys, ready na yung lunch tray sa Manila Foodshoppe, and I'm sure mabusog yung tanawa na ng mga pagkain. Of course, ang favorites na ito kaning butter chicken. Woohoo! That's yung mga batong dishes like kaning shrimps nila na salted egg shrimps. O kaning mga classic favorite, kaning birthday pancit kung nag-birthday mo. Diba? Diba? Kaning Chow Pat Chin, my favorite na vegetable dish. Chow Pat Chin. Kaya ang ilang salt and pepper pork ribs. Then of course, a classic na to na combination for snacks is kaning maki with siopao or makimi with siopao na bola-bola or asado. Laban kaayo. Kanisan. Diba? So, daghan is like selections rin. Actually, wang maling katunga sa pwede niyo magkaon rin. Daghan kiklamin rin sa Manila Foodshoppe. And karon magsugod na ta. Diba? So una, of course, nahon natin yung fried chicken nila. Aling butter chicken yung top seller gini nila. Normally kung mag-take out may apil ginas akong orderon. Lahi na yung kanang mga fried chicken nagluto sa wok ba, lahi siya kanang lahi siya aroma, lahi siya kuan kanang ang baho sa wok kanang kuan kayo makagana kayo kanang pagka-smoky ba. Of course, fried rice. Yung dalawa na ito din salt and pepper. Salt and pepper. And then salted egg na squid. Like yung timpla yung craft by. And of course, akong favorite na vegetable dish sa ila is kanina yung Chow Pat Chin. Kung kayo ko sa kados nila, mushrooms, na broccoli, carrots, karne. So karne, di lang gali meat lang, di lang pork, nasa sila mga squid. Atong tirahan ng birthday pancit. Nanita mo lamit na pancit. Daghan sa king answer nato na one of the best pancit is sa Manila Foodshoppe. Oh, wa mo masayok guys. Kompleto ni kadto sa dawa, grabe ang sangkap. Sabi na sa birthday tanawa na pa na mga red kanang murag lucky na eggs na quail eggs. Wow. Sakto ra kay timpla, dili parat. Lapot-lapot. Derita. Ng wonton. Save the best for last. Kanina lang doon, since pareho na rin duha. Rin maki or makimi. Kani actually, this is the maki lang. Ganapal. Ang pilit kaayo. Ay dako kayong chunks of meat.
Normally, butangan nila kung white pepper, mga ayaw ko niya, pero lamit kanina snacks. Libo ko asado ba o pula-pula. Pero either way, so diretas asado na lang. Mana akong buhaton yun normally kung na ako direct. Pero gamay pahanghang. Taka na oh. Sulit yan. So manakaptiwa sa mikaom, pero I'm pretty sure na nabusog yung karong anlawa. So mana guys, mga onta tuloy sa Manila Foodshoppe. Date ang duha. Bye, enjoy nyo guys ko sa mong lunch day. Busog yun kayo, super ganda busog. And of course, kaning sobra i-take out yun na ako because naghan naghuwat sa balay, naganahan kayo Manila Foodshoppe. I mean, we're having customers sa Manila Foodshoppe for a long time. Muna atong go-to place din para sa mga Chinese food like Pancit, butter chicken, fried rice. Normally, mga ako mga order pero na-system mga bagong dishes like ilang salt and pepper na spare ribs o salt and egg na shrimps. Na marabag malipay ko kay na-system mga bago diri. And of course, classics gyapon. Kung mag-snacks o anay lain ako kung na ako diri, it's gonna be makimi o siopao. So mana, busog yun kay me, and if ever ka mo kapakatilaw diri, tilaw na, and of course kato mga old-timer, I'm sure daghan mo favorites diri. So, di ara itong mga friends from Manila Foodshoppe na muhayin ninyo.